الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad amma ba'du. Jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bihudirikum fil masjid Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikromo Palembang. Hari ini Selasa malam Rabu 7 Juli 2026 Masehi atau bersamaan 23 Muharram 1448 Hijriah. Mari kita bersama melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Adapun selaku petugas pada hari ini, azan telah dikumandangkan oleh Al-Ustadz Ki Agus Fajri Hatta SPDI dan sholat akan diimami oleh Al-Ustadz Ki Agus Rashid Siddiq SAG Al-Hafiz. Dilanjutkan cawisan ba'da sholat maghrib bersama guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Lukman Hakim Husnan MAG dengan pembahasan kitab Ma'afin Yajibu Antusoha. Untuk ketertiban dan kenyamanan beribadah, jemaah diharapkan untuk tidak mengaktifkan handphonenya dan barang-barang milik jemaah harap dijaga sendiri atau dititipkan pada tempat yang telah kami sediakan. Dan kami himbau kepada para jemaah untuk berniat itikaf ketika memasuki masjid serta mengikuti rangkaian zikir dan doa setelah sholat bersama imam sampai selesai. Demikianlah harap dimaklumi. Atas perhatiannya, kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikromo Palembang mengucapkan terima kasih. Selamat menunaikan sholat maghrib berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima rangkaian ibadah kita. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أقامه الله وأدامها ما دامت السماوات والأرض سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب الناس ملك الناس إله الناس من الذي يسأل الناس من يأتي والناس ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب إياك نعبد وإياك نستعين صلي على محمد مثل ركعة مستقيم الله أكبر الله كبيرا كثيرا لا تنسى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون
وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم
لقد علمت ما هؤلاء ينطقون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر التحيات المباركات الصلوات الطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الصالحين أشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله السلام علينا وعلى عباد الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا وبارك على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا في العالمين إنك حميد السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له
له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم أجرنا من النار 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 سالمين اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس إلهنا يا ربنا يا معبود سبحان الله 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 سبحان الله
سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله العظيم وبحمده دائما أبدا الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال وفي كل حال وبنعمة الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نستغفر الله العظيم يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا شافي يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا شافي الله يا لطيف يا وافي الله يا كريم أنت الله لا إله إلا 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 الله عظيم لا إله إلا الله دائم لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله تعالى برحمة الله وكرمه من الآمنين إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة، ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. يا الله بها، يا الله بها، يا الله بحسن الخاتمة في خير ولطف وعافية. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم جملنا بالعافية والسلامة، وحققنا بالتقوى والاستقامة، وأعذنا من موجبات الندامة، إنك سميع الدعاء. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. آمين يا الله، آمين يا رحمن، آمين يا رحيم. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة، وشر الدنيا وشر الآخرة. غفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين. الذين دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.
Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dilalata ala al-khairi ibtigha'a maradatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah malutfi wal afiyah wa salahil akibah fid dini wa dunya wal akhirah. الفاتحة إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين ثم إلى روح خصوصا شيخنا سمع الحبر كتب الحبل القادر بأحمد بالفقه ونجلي سيدنا وشيخنا سماة الأسلام الحافظ المصر الكتب ودكتور سيدنا الحبيب عبد الله ابن سمع الحبر كتب الحبل القادر بأحمد ثم إلى روح جميع مشايخنا وعلمنا ثم إلى جميع العلماء والأولياء من الشرق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها ثم إلى أرواح جميع المؤلف والمصنف العلم خصوصا السيد محمد بن عبد العباس المكي الحساني وإلى خصوصا أبي شبنا وإلى خصوصا أبي أحمد بن شاب أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وأن الله يعرض في الجنة وينفعنا من بركاته وأسراره وأنواره وعلوم نفعت في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا وأن لا يقضي حوائجنا وأن يسهل كل أمورنا وأن الله يحفظنا من شر زمن وشر عليه زمان وأن الله يقضي حوائجنا وأن الله يقضي ديوننا وأن الله يحفظ إيماننا وأن الله يختم لنا بأحسن الختام بعد توفيق طاعة الله ورسوله بالنيات صلاح القلوب والقلب على كل مطالب بجاه سيدنا محمد وسيدنا علي بن أبي طالب وكافة على وصحبه المناقب وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ni'amihil ghurra wa ala alihi tatra wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-makhsusi bijazilil bushra wa ala alihi wa ashabihi az-zakirin Allah kathiran fi sirri wal jahra. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ma'asyiral hadirin wal mustami'in wal musyahidin rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih terus memuliakan kita dengan dimudahkannya kita untuk melaksanakan ibadah, dimudahkannya kita untuk terus melaksanakan kewajiban-kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, dan kita dijadikan oleh Allah menjadi hamba-hamba yang terbiasa. Makna terbiasa di sini alhamdulillah kita terbiasa untuk melaksanakan perintah Allah, khususnya sholat itu dengan berjamaah. Maka melakukan kebaikan ini tidak akan bisa kita continue kan, dilakukan terus-menerus kecuali dengan kebiasaan. Maka banyak para ulama membahas terkait kebaikan itu akan bisa menancap pada diri seseorang ketika kebaikan tadi sudah dilakukan atau sudah menjadi kebiasaan. Maka kalau sesuatu sudah jadi kebiasaan, tidak berat lagi. Yang namanya kita melakukan kebaikan ini pasti berat. Melakukan ibadah, amal soleh berat. Tapi ketika kita sudah terbiasa, ada istilah pepatah, Allah bisa karena biasa. Sudah bisa itu karena sudah jadi kebiasaan. Maka para ulama banyak
Ya, menjelaskan terkait masalah berusaha untuk membiasakan kebaikan. Al-Imam Ibnul Qayyim beliau pernah mengatakan an-nafsu ta'tadu ma'uwidat. Jiwa ini, diri ini akan terbiasa dengan sesuatu yang dibiasakan. Nah, jadi kita ini akan terbiasa dengan sesuatu yang biasa kita lakukan. Maksud sudah jadi terbiasa tuh ketika kita melakukannya tidak berat lagi, tidak susah lagi. Contoh, maaf ada orang biasa tiap pagi ngopi, dia akhirnya tiap pagi berusaha untuk nyari kopi, buat kopi, karena sudah terbiasa. Maka ketika jadi suatu kebiasaan itu justru malah akan sebaliknya. Kalau tidak dikerjakan akan ada yang kurang. Wong lah biasa maaf, ada yang habis makan biasa ngerokok. Kalau setelah habis makan tidak ngerokok akan ada yang kurang. Nah, jadi berusahalah untuk tadi membiasakan sesuatu kebaikan sehingga ketika kita tidak melakukannya akan merasa ada yang kurang. Nah, Imam Ibnu Qayyim tadi mengatakan an-nafsu ta'tadu ma'uwidat. Jiwa kita ini, diri kita akan terbiasa dengan sesuatu yang kita biasakan. Fa in uwidatil khaira i'tadathu. Kalau kita sudah biasa melakukan kebaikan, biasa kalau sholat nak berjamaah, biasa kita sering hadir majelis, i'tadathu, maka itu akan menjadi kebiasaan. Maksudnya apa? Kalau kita tidak melakukan pasti akan ada rasa kurang. Maaf, kita yang biasa sholat berjamaah, kalau misalkan sholat tidak berjamaah itu rasa cak mano gitu. Kita yang biasa sholat berjamaah di masjid, di musola, kalau kita sholat berjamaah tapi di rumah masih ada rasa kurang. Ada hati ini gelisah dan nerimo. Nah ini kan sudah jadi kebiasaan. Nah, jadi ketika dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim tadi, ketika dibiasakan jiwa kita ini dengan suatu kebaikan, maka akan menjadi kebiasaan. Maksudnya apa? Kalau kita tidak melakukannya akan ada yang kurang. Kemudian wa in uwidati syarra. Tapi ketika diri kita ini, jiwa kita ini dibiasakan dengan sesuatu yang dikatakan keburukan, tadatsu, itu pun akan jadi kebiasaan. Kenapa hobi maksiat? Karena biasa. Gitu. Karena dia biasa maksiat, akhirnya jadi kebiasaan. Coba orang yang tidak ahli maksiat, dia nak melakukan itu mungkin pertama mungkin takut-takut, gitu kan. Kenapa? Karena dia tidak biasa. Orang nak maksiat karena tidak biasa takut-takut nak melakukan. Cuma kalau yang biasa maksiat biasa, nyantai dia. Yang biasa mabuk depan karena biasa. Cuma kalau tidak biasa maksiat nak mabuk jinguk dulu, takut-takut misalnya kayak kelihatan uang atau kaget misalkan. Intinya dia ada rasa takut masih. Kenapa? Belum jadi kebiasaan. Nah, maka kita bersyukur ketika kita memang ditakdirkan menjadi orang-orang yang terbiasa untuk melakukan kebaikan. Cak mana menjadi tolak ukurnya? Kita lihat kalau kita misalkan tertinggal dengan satu kebaikan tadi, akan ada rasa yang kurang dalam diri kita ini karena hati kita tidak bisa bohong. Gitu. Apa yang kita di dalam hati tidak mungkin bisa bohong. Jadi misalkan ngerasa kita hari tidak lepas lewat majelis, sayangnya. Berarti dia menunjukkan uang ini sudah memang biasa majelis. Ketika misalkan dia ketinggal sholat berjamaah, sayang, ketinggalan berjamaah hari ini. Tidak dapat jamaah, tidak pacak sholat berjamaah di masjid musola. Ketika ada hatinya, ini ngomong hati ini, bahasa hatinya ngerasa ada yang penyesalan, maka menunjukkan uang ini sudah biasa dengan kebaikan. Dan ini bisa terjadi kenapa? Karena dia biasa. Ya. Kalau tidak biasa, nyantai baik. Tidak sholat berjamaah, kan tidak biasa, tidak berjamaah. Kenapa? Karena dia memang biasa tidak berjamaah. Jadi kalau misalkan tidak sholat berjamaah, dianggap biasa. Gitu. Tidak ada ngerasa kerugian. Tidak ada merasa menyesal. Maka kita tadi alhamdulillah berusaha untuk membiasakan kebaikan-kebaikan. Sampai kapan? Sampai kita merasa kehilangan. Merasa ada penyesalan ketika kita meninggalkan kebaikan tersebut. Ini uang-uang sudah luar biasa. Kalau sudah ada uang yang sudah punya perasaan penyesalan ketika meninggalkan kebaikan atau tertinggal luput daripada amal-amal soleh, ini sudah tanda uang yang baik. Uang yang insya Allah inilah uang-uang yang sudah Allah jadikan hamba pilihan. Yang ditakdirkan untuk terus berusaha menjadi orang-orang baik. Oleh karena itu ini bersyukur gitu. Yang biasa hadir majlis ini banyak yang rutin. Yang hadir majlis rutin setiap ba'da maghrib. Ada yang rutinnya ba'da maghrib. Mungkin ada yang sampai 3 waktu di Masjid Agung ini. Masjid Agung ini kan 3 waktu yang jamaah majlisnya. Habis zuhur, habis asar, habis maghrib. Nah, ada yang biasa memang ba'da maghrib karena mungkin zuhur, asarnya aktivitas pegawai. Tapi ada yang memang dia rutin 3 waktu itu. Nah ini Masya Allah. Ini tandakan orang-orang yang kenapa bisa? Karena sudah terbiasa. Ya. Karena sudah terbiasa akan jadi pacak. Kok pacak dia tiap maghrib duduk di majelis ya? Karena sudah biasa.
Wong ndak biasa majelis, duduk majelis ya ndak nyaman, ndak biasa gitu. Makanya ada ngerasa tidak nyaman. Cuma kalau yang biasa tenang baik dia di majelis. Nah, sudah biasa. Nah, jadi kita berusaha untuk membiasakan suatu kebaikan agar kebaikan tadi sudah menjadi kebiasaan. Setelah menjadi kebiasaan, maka ketika kebaikan tadi tertinggal, luput dari kita, akan ada rasa penyesalan. Nah, penyesalan ini menentukan kita ini berarti wong yang benar-benar sudah masuk kategori orang yang terbaik di mata Allah. Kenapa? Karena kita menyesal ketika tertinggal suatu kebaikan. Insya Allah kita ditakdirkan oleh Allah menjadi hamba-hamba yang terus berusaha untuk membiasakan melakukan kebaikan-kebaikan sampai kebaikan tadi menjadi suatu kebiasaan agar kita istiqomah, dan kita berharap di akhir hayat kita pun menutup akhir usia kita dengan banyak melakukan kebaikan, bahkan kita berharap agar ketika kita diwafatkan dalam melakukan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah hadirin, kita lanjutkan kajian kita, masih mengkaji kitab Muhammad Al-Insanul Kamil, masih di bab rahmatuhu bi ahli wal iyal. Sifat rahmatnya Nabi, kasih sayangnya Nabi terhadap keluarga. Keluarga dan sanak family lah kalau bahasa kita, keluarga dan kerabat. Yang mana kemarin kita sudah bahas beberapa riwayat yang menjelaskan tentang begitu luar biasanya Rasulullah itu sayang dengan keluarganya. Bahkan ini dikatakan di sini wa min rahmatihi bi ahli, wa min rahmati bi ahlihi sallallahu alaihi wasallam, dan daripada rahmatnya Nabi, kasih sayang Nabi terhadap keluarganya apa? Annahu bose Nabi kana, ada Nabi itu yu'awinuhum fil umuril baitiyah. Nabi itu dikatakan senantiasa membantu keluarganya di dalam pekerjaan-pekerjaan rumah. Nah, ini Nabi. Ya, jadi Nabi itu salah satu tadi bentuk rahmatnya sering bantu, sering melakukan pekerjaan-pekerjaan di rumah. Ya, jadi maknanya apa ya? Kita lihat Rasulullah itu seorang pemimpin. Bukan cuma pemimpin di keluarga, tapi menjadi seorang pemimpin. Jadi kalau bahasa kita presiden, pemimpin umat. Tapi Rasulullah tidak gengsi bahasa kitanya. Tidak gengsi untuk begawi di rumah. Ada uang yang kalau sudah punya jabatan kadang di rumah kalau tidak pernah lagi megang sapu, tidak pernah lagi nyuci piring. Kenapa? Oh, dia sudah jadi pejabat, dia pacak bayar uang. Rasulullah tidak. Yang maaf kalau seandainya Rasulullah itu minta tolong sahabat, pasti sahabat galak. Bahkan mereka sahabat itu menawarkan diri untuk berkhidmat dengan Rasulullah. Tapi ini tidak. Rasulullah dikatakan sering membantu pekerjaan-pekerjaan. Maksudnya sering begawe di rumah. Bagi seorang pemimpin tapi seperti itu. Kan kalau ada uang, apalagi tadi kata seorang pejabat yang punya jabatan, punya kuasaan, terkadang segala gawe nak nyuruh anak buahnya galau. Karena dia punya jabatan. Punya jabatan pasti punya anak buah pastinya, punya bawahan. Padahal segala hal-hal sepele kadang nak suruh anak buahnya. Kadang teko megang tas kadang anak buahnya suruh megang. Barang dia kadang anak buahnya, teko HP kadang ada suruh anak buahnya. Tapi Rasulullah tidak. Rasulullah seorang pemimpin tapi yang tetap sederhana. Tidak dengan kepemimpinannya, dengan jabatannya, kekuasaannya merasa akhirnya uang lain itu harus nurut galau. Uang lain harus dibawa dia. Tidak. Ini Rasulullah. Maka dikatakan kana yu'awinuhum fil umuril baitiyah. Rasulullah tidak gengsi untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah yang mungkin secara umum dilakukan oleh wanita. Nyapu, gitu kan secara umum yang namanya beres-beres rumah itu betino. Maaf ngomong, kita yang punya istri biasa itu nggawikan istri kita. Nyapu rumah, nyuci piring, masak, itu kan secara umum. Tapi sebenarnya ini dalam hukum Islamnya, syariatnya sebenarnya itu bukan kewajiban istri. Ini kita belajar fikihnya. Belajar fikih bahwasanya beres-beres rumah itu bukan kewajiban istri. Jadi kalau bini maaf, dia tidak nyapu, tidak nyuci piring, sebenarnya masuk kategori dia tidak berdosa dengan suami. Selagi dia tetap berusaha untuk tadi berbakti dengan suami, yang ngurusi apa istilah itu urusan suaminya. Tapi kalau untuk yang pekerjaan rumah itu bukan kewajiban seorang istri. Suami harus yang punya kewajiban. Misalnya kalau tidak pacak, begawi membersih ke rumah, dicari pembantu. Kenapa? Ini bukan kewajiban istri secara umum. Ini secara hukum fikih ya. Kalau kita belajar fikih, di kitab-kitab fikih seperti itu. Dikatakan seorang istri itu tidak punya kewajiban untuk tadi beresi rumah rasanya. Karena kewajiban istri itu melayani suami. Melayani suami yang berkaitan dengan pribadi suami.
Nah, itu. Tapi kan konteksnya kakek, ya kalau misalkan suami itu pacak dewek, ya lakukan dewek. Nah, maka kalau kita buka di kitab-kitab fikih banyak itu dibahas tentang pendapat-pendapat ya, dalam kitab-kitab fikih terkait masalah hukumnya istri itu di rumah cak mano. Jadi zaujah dikatakan ini banyak dalam kitab Nihayatul Muhtaj dikatakan la yalzamu zaujatu apa? Dikatakan tidak wajib bagi seorang istri khidmatul bait, itu melakukan pekerjaan rumah, minat tabkhin daripada memasak, wa ajin daripada ya, membuat roti, wa khubzin sama, kemudian wa ghuslin mencuci, wa ghairi dzalika dan selain itu banyak di kita fikir. Maka Imam Syafi'i mengatakan istri itu tidak wajib untuk bekerja. Tugas dia misalkan bersih ke rumah, nyuci piring, nyuci baju tidak. Kenapa? Karena konteks istri itu cuma kalau bahasa dalam bab fikih itu istri itu cuma untuk istimta. Bagaimana suami bisa bersenang-senang dengan istri secara umum atau istri memang berusaha untuk tadi menyenangkan hati suami. Maka di sini walzamuha khidmatul dar. Dalam kitab Mughnil Muhtad dikatakan seorang istri tidak wajib untuk berkhidmat di rumahnya, maksudnya untuk ngurusi pekerjaan rumah. Li'annal aqda innama iqtadal istimta la istikhdam. Ini bahasa fikihnya. Karena sesungguhnya akad nikah yang terjadi antara seorang laki-laki dan perempuan ketika jadi itu dikatakan akadnya cuma memberikan hak istimta. Istimta itu cak mano ya suami senang dengan bininya. Ya. Bini cuma bertugas untuk cak mano nyenangkan laki. Cuma kalau urusan rumah itu tidak kewajiban. Ya kalau bini nak galak begawi payo, tidak galak juga sudah. Ya, maka yang punya kewajiban itu urusan rumah seperti laki. Nah, kalau laki tidak baca bersihkan, tidak baca beres, cari pembantu. Ini hukum. Itu. Jadi tapi kakek cak mano ya bisa jadi dengan bekerja itu bini nyapu, nyuci piring, beres-beres rumah, itulah bisa jadi salah satu penyebab laki kita senang dengan kita. Ya kan itu kan kita kalau lihat lanang ini kita konteks lanang kalau ini kan kalau lihat rumah berantakan kan tidak lemak. Nah, tidak lemak jenguk rumah berantakan, rumah kotor. Nah, tapi sebenarnya itu bukan kewajiban istri. Maksudnya apa? Yuk itu yang di rumah yang tinggal di rumah juga punya kewajiban untuk bersih ke rumah. Nah, jadi jangan jadi apa laki itu jadi otoriter. Masa mentang-mentang rumah berantakan nyalakan bini. Ya kita yang sebagai tinggal di rumah juga punya kewajiban bersihkan. Nah, itu. Nah, jangan patriarki dalam bahasa itu istilah menjadikan wanita tuh rendah. Gitu. Ada istilah namanya patriarki. Patriarki ini itu ya seolahnya apa menganggap wanita terendah. Jadi wanita sebagai budak. Tidak. Kita harus tetap juga berusaha untuk cak mano ya bijak. Kita seorang suami. Ya, kalau ada rumah berantakan ya jangan nyuruh istri baik. Ya, kita juga bantu beresin. Balik sampai rumah piring berantakan, rumah berantakan. Ya, jangan marah-marahi bini baik. Kita juga nyapu. Gitu. Rasulullah seperti itu. Ya, Rasulullah itu juga membantu pekerjaan meskipun Rasulullah seorang pemimpin mungkin banyak urusan di luar, tapi kalau di rumah juga jadi seorang kepala keluarga yang juga ikut begawe. Jadi memang benar-benar pemimpin, bukan jadi pemerintah yang cuma nyuruh-nyuruh. Pemimpin itu mencontohkan juga. Rasulullah tidak cuma merintahkan, ini siapa tidak. Nah, jadi makanya kita harus bijak. Karena kalau hukum fikih tadi Imam Syafi'i mengatakan istri tidak punya kewajiban. Nah, beres rumah itu sama-sama karena tinggal serumah. Ya, sama-sama masa itu. Ya, kalau bini tidak bersihkan ya kita sebagai laki yang bersihkan. Bini tidak nyuci piring di rumah, kita lihat piring berantakan, kita yang nyuci. Ya, kenapa? Ya, bini tidak punya kewajiban yang seperti itu. Ini hukum fikihnya. Nah, makanya tapi di sini katakan Rasulullah itu seperti itu. Sering membantu pekerja-pekerja rumah. Karena menunjukkan sebenarnya ini bukan kewajiban bini. Kalau kewajiban bini pasti cuma Rasulullah, ini kewajiban kau, wahai istriku, aku tidak punya kewajiban beres rumah. Berarti kau yang begawi, aku tidak. Tidak, Rasulullah begawi. Ya. Apa yang ada di rumah dilakukan. Nah, maka dikatakan di sini riwayat hadis, faqad jaa dan datang sebuah riwayat Annal Aswad, ada seorang sahabat nama Aswad, qala berkata, sa'altu Aisyah, aku pernah berkata kepada Aisyah. Ya, Aisyah ini istri Nabi. Aswad ini pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, makanan Nabi sallallahu alaihi wasallam yasna'u fi ahlihi. Apa yang dilakukan Nabi ketika terhadap keluarganya di rumah. Jadi Aswad ini nanya kepada Aisyah, nanya kepada istri Nabi ya, karena Aisyah ya tiap hari bersama Nabi mungkin tahu apa yang dilakukan Nabi di rumah. Sehingga apa kata Aisyah? Faqalas, maka Aisyah berkata, kana fi mihnati ahli. Maka Rasulullah itu juga mihna, melakukan pekerjaan untuk keluarganya atau berkhidmat dengan keluarganya. Maksudnya ikut begawe di rumah. Nah, ini Rasulullah.
ikut pegawai. Mak balik sampai rumah jenguk rumah berantakan, ikut nyapu. Gitu. Balik jenguk rumah piring belum dicuci, cuci piring. Jadi itu Rasulullah seperti itu Mas. Jadi membantu dengan pekerjaan keluarganya. Fa idza hadis shalah qoma ila shalah. Kalau lagi sholat ya datang, waktu sholat ya kerjakan sholat. Maksudnya apa? Ya tetap prioritas ibadah, ini konteksnya kan. Rasulullah tetap prioritaskan ibadah meskipun pekerjaan itu juga untuk hendaknya dilakukan, tapi kalau sudah masuk waktu sholat kata Aisyah, Rasulullah ya melaksanakan sholat. Nah, tapi maksudnya apa? Rasulullah itu juga ikut bekerja di rumah, ikut beres-beres di rumah. Nah, ini yang harus kita tiru. Nah, kita sebagai pelaku rumah tangga jangan mentang-mentang ini. Ya, kalau kita misalkan punya duit nyewa pembantu ya suruh pembantu. Ya, ada yang punya duit yang mungkin ada harta lebih, biasa ada pembantu yang nyuci piring, yang nyuci baju, yang menyapu rumah. Ya sudah. Itu. Ada pembantu alhamdulillah. Nah, jadi pembantu yang gawekan. Ya karena sebenarnya kewajiban laki juga beres-beres rumah tuh, bukan kewajiban bini baik. Bahkan itu katakan dalam fikih tidak wajib. Seorang istri untuk beres rumah. Tidak baca kita laki-laki akhirnya marah-marahi karena rumah berantakan. Karena rumah sama-sama, kewajiban sama-sama. Bereskannya. Nah, kemudian dikatakan famakana sallallahu min jababi rotir rijal. Dan Rasulullah itu bukan termasuk tadi laki-laki yang jababiro. Jababiro itu yo yang istilah bahasa kita ini egois. Yang apa bahasanya yo otoriter, yang galak makso-makso tidak. Jabar itu kan yang memaksa. Jadi bukan masuk laki-laki yang seseorang yang otoriter, yang selalu nak nyuruh terus tidak. Gitu. Terus juga pegawai. Gitu. Kan ini ada kadang laki itu, teko kadang lakinya, nak teko mbek minum lah, nak nyuruh bini misalkan. Teko nak minum lah, nak nyuruh bini ngembek. Gitu. Harusnya kan kita tidak perlu. Ya kalau bini kita nak ngembek, ya mungkin dia nak berkhidmat dengan kita, nak nyangati kita, ya boleh. Tapi jangan sampai kayak makso-makso, oh aku nih tiap pagi buat kelak, kau nih kopi, mana boleh. Gitu. Itu ya kita misalkan nak ngopi buat dewek kalau bini kita tidak gawe kan. Atau kalau kita nak minta buati baik-baik ngomong gitu. Tapi tidak boleh, jangan marah-marah misalkan bini kita tidak buati kopi. Ya, kenapa? Karena memang tidak seperti itu. Seorang suami itu jangan otoriter, masa otoriter nak nyuruh terus. Ya bini tidak gawe kan, ya sudah gawe dewek gitu. Nggak perlu kita nak marah-marah bini gitu. Oh kau ini tidak gawe kan kopi tiap pagi, coba gawe kan terusnya. Marah-marah tidak boleh. Tidak boleh seperti itu. Kenapa? Karena ini contoh Rasulullah. Karena Aisyah ngomong, fama kana sallallahu min jababiratir rijal. Rasulullah itu bukan termasuk orang yang otoriter, yang congkak, yang misalkan keras, nak minta dilayani terus, nak minta dihormati terus, tidak. Itu Rasulullah. Ini manusia yang paling mulia. Tapi tetap ngerasa rendah, tetap tawadu. Tetap merasa ya kalau dengan keluarga ya keluarga. Oke lah mungkin dia sebagai seorang pemimpin, beliau seorang pemimpin mungkin dihormati. Cuma kalau sudah balik ke rumah ya sebagai seorang suami yang tetap memberikan perhatian, tetap harus berbuat lemah lembut terhadap keluarga, anak istri. Jangan tentang pemimpin, oh pokoknya selalu nak disuruh kalau. Ini tidak seperti itu. Jadi ini katakan seperti itu. Bal katsiran makana yakhdumu nafsahu binafsihi. Yakhdumu nafsu binafsihi. Dan sering Rasulullah itu apa? Mengerjakan pekerjaan sendiri, keperluannya sendiri. Jadi Rasulullah itu kata Aisyah justru malah sering melakukan pekerjaan untuk dia, melakukan dewek. Jadi tidak misalkan pekerjaan pribadi, sudah nanti gawe ke dewek gitu. Tidak nak nyuruh-nyuruh, misalkan kalau bahasa kita makan, yang kita makan dewek, dewek. Kalau bini kita nak nyiapkan, yo alhamdulillah, berarti dia nak nyenengi kita, nak bantuin kita. Kalau tidak nyiapkan, ya sudah kita dewek. Jadi apa yang pribadi Rasulullah sering mengerjakan dewek. Tidak selalu nak minta tolong suruh tolong uang terus. Oh ini tolong gawikan, ini tolong gawikan. Ini tidak. Kata Aisyah, katsiran makana yakhtumu nafsu binafsi. Jadi sering Rasulullah itu berkhidmat, mengerjakan keperluan dirinya sendiri. Jadi keperluan diri gawikan dewek. Rasulullah itu seperti itu, tidak galak. Bahkan kalau dilihat ada di kitab Akhlaqul Banin itu, di kitab Akhlaqul Banin itu pernah Rasulullah itu belanja ke pasar. Jadi ketika belanja ke pasar, ada bawa barang belanjaan, ada sahabat yang nawari. Sahabat nawari, ya Rasulullah, biar aku yang bawain. Bawa belanja nih, Rasulullah. Gitu. Pemimpin ini loh. Pemimpin belanja ke pasar. Akhirnya sahabat nawari, ya Rasulullah, biar aku yang bawain. Rasulullah. Kata Nabi apa? Pemilik itu lebih berhak untuk membawanya. Jadi pemilik barang hakku bihamlihi. Jadi pemilik barang lebih berhak untuk membawa. Dah kalah Rasulullah.
Gitu. Bayangkan nih, kalau kita kadang nyuruh wong, kita bawa anak bawa kita jalani. Ini tidak Rasulullah. Jadi kata Rasulullah, pemilik barang lebih berhak untuk membawanya. Karena ini belanja Rasulullah bawa dewek. Meskipun sahabat nawarkan diri, ya Rasulullah biar aku yang bawa. Ya, biar aku yang bawa. Tapi Rasulullah tidak galak. Ya, kalau kita kadang nyari uang disuruh bawa gitu kan. Apalagi oleh seorang pemimpin gengsi mungkin bawa barang. Ya. Kita kan kadang kalau apalagi sudah punya jabatan, punya pangkat, kadang gengsi gitu. Nak gaya-gaya gitu, ayo malu aku mimpin masa aku cak ini bawa dewek, aku gawekan dewek. Kita punya rasa gengsi tadi. Rasulullah tidak. Gitu. Biasa. Inilah salah satu bentuk ketawaduan Rasulullah. Bahkan Rasulullah itu rendah diri seorang pemimpin tapi tidak gengsi, tidak malu untuk melakukan hal-hal yang biasa. Yang secara umum orang biasa melakukannya. Ya, nanti kalau orang yang biasa punya jabatan, punya pangkat itu biasa kadang gengsi. Nah, gengsi ini kan ada masuk kibir, sifat sombong. Kenapa? Oh, masa aku ini pemimpin, aku ini pejabat punya pangkat, masa nggak ikut yang cak itu? Ada level bahasa kita. Tapi Rasulullah tidak. Dengan keluarga, ketika ada urusan-urusan pribadi, Rasulullah itu banyak melakukan dewek. Oh tapi kan Ustaz kadang kita lihat ada Rasulullah yang tukang bawa sendal Nabi. Ya tapi itu kan bukan Rasulullah nyuruh. Rasulullah tidak nyuruh, mereka yang pengen berkhidmat. Kalau bahasa kita ngambil berkah dengan Nabi, ya tidak acak nolak belum. Ya kalau mereka makso. Gitu. Tapi Rasulullah kalau nak nyuruh-nyuruh tidak. Ya. Ada sahabat yang biasa bawa sendal Nabi memang. Ada yang sahabat biasa menyiapkan banyu untuk Nabi wudhu. Tapi itu bukan Rasulullah nyuruh. Mereka yang pengen. Gitu. Mereka yang menawarkan ya Rasulullah biar aku berkhidmat. Ya, tapi Rasulullah baca nahan. Kalau ada yang pengen gitu kan. Pengen berkhidmat, misalkan membantu. Tapi Rasulullah tidak pernah. Yang otoriter yang segalanya diminta tolong wong gawekan segalanya karena pemimpin aku biarlah suruh dia tidak. Rasulullah itu Rasulullah seperti itu. Maka ini kata tadi Aisyah bal kathiran makana yakhdemu nafsu. Wa fi musnad Ahmad wa ghairihi dan dari musnad Imam Ahmad wa ghairi dan selain itu dikatakan apa? An Aisyah, riwayat hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha. Ini karena hal-hal yang berkaitan dengan ini biasanya karena istri Nabi yang tahu apa gawe Nabi. Ini maka riwayat-riwayat tentang apa yang dilakukan Nabi di rumah, segala sesuatunya itu maaf kaget kita lihat bahas tentang perkara mandi wajib Nabi itu dari istri Nabi. Karena yang tinggal serumah dengan Nabi. Dari An Aisyah radhiyallahu anha qalat, Aisyah berkata, apa kata Aisyah? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu apa dikatakan yakhitu saubahu. Ini Rasulullah itu kata Aisyah kadang jahit bajunya dewek. Nah, ada baju yang koyak dikit kancingnya putus gitu kan. Jahit dewek Rasulullah. Ini kata Aisyah yang tinggal serumah dengan Nabi, yang tahu apa dia gawe Nabi itu di rumah. Maka kita yang maaf ngomongin lanang ini yang sudah jadi suami lah jadi bapak ini gawean kita di rumah yang paling tahu bini kita gitu. Sifat watak kita yang apa yang cak mano aslinya yang tahu bini kita gitu. Nah, Aisyah ngomong Nabi itu ya khitu thawbau terkadang jahit bajunya dewek. Maksudnya apa? Ala ada baju yang mungkin sobek atau apa dijahit dewek. Nabi jahit tidak menyuruh bininya, tolong jahit ke. Nah, sering berusaha apa? Karena ini pribadi kata dia. Rasulullah itu ketika pribadi sering melakukannya dewek. Kalau hal-hal yang pribadi Nabi sering dewek. Itu selagi pacak, kalau tidak pacak bantu wong cak kita, tidak pacak jahit, tidak usah perlu macam-macam. Baju koyak, nak jahit dewek, tidak usah kalau tidak pacak. Kaget jadi tidak bagus, buat tukang jahit kalau gitu. Tapi itu kata Aisyah seperti itu Rasulullah itu yakhitu thawbahu kadang menjahit pakaian dewek. Kemudian yakhsifu na'lahu terkadang apa Rasulullah itu ngesol sendalnya dewek. Bahasa kita sendal rusak disol dewek. Cak kita misalnya ada sendal rusak di rumah ya kalau ada lemnya ya gawe ke dewek. Ya kalau tidak pacak bawa tukang sol kalau kita nih kan. Tapi tadi yang penting Rasulullah itu selagi bisa gawekan dewek. Nah, itu. Tidak mulut nyuruh terus. Apalagi kan kata tadi yang punya jabatan, yang punya anak buah pasti nak nyuruh anak buah dikit-dikit nyuruh anak buah. Maaf kadang ada yang dikit-dikit pokoknya yang penting kita nih bos, anak buah suruh anak buah be. Kadang toko beli makan suruh anak buah. Malah kita baca beli dewek kadang kan. Beli makan, beli minum nyuruh anak buah. Kadang itu bukan pekerjaan anak buah itu misalkan kita jadi pimpinan suatu perusahaan, suatu kantor. Yang mana anak buah kita tugasnya begawe yang urusan kantor. Tapi kadang disuruh dengan yang bukan urusan kantor. Suruh beli makan. Itu bukan urusan kantor. Kadang kita suruh dia jahit. Itu kan sebenarnya tidak sesuai. Gitu. Dia misalkan gawean di kantor, urusannya ngurusnya urusan kantor. Tapi apa? Mentang-mentang dia anak buah kita, tolong beli makanan ini. Atau misalnya tolong antarkan ke rumahku, ini bini aku nunggu. Nah nyuruh yang sesuatu tidak kaitan dengan kantor kan itu. Kan banyak yang seperti itu. Ya, kenapa? Karena dia ngasih pimpinan,
Itu yang ini anak buah jadi disuruh, kadang disuruh. Kalau disuruh sesuai dengan pekerjaan kantor ya oke lah, memang dia anak buah, memang harus ngerjakan sesuatu yang memang ada urusan kantor. Tapi terkadang nyuruh bukan urusan kantor, tadi nyuruh beli makanan, nyuruh antarkan ke rumah, misalkan nyuruh ngantar anaknya sekolah, kayak gitu kan. Nah ini kan aneh gitu. Ini tidak boleh seperti ini, gitu. Dia begawe urusannya urusan kantor. Jadi bawahan kita urusan kantor. Jadi kalau urusan kantor diserahkan ke dia, memang dia gawenya itu, digaji untuk itu. Tapi kalau kita coro pekerjaan yang bukan urusan kantor, zolim gitu. Dia anak buah kita, bawaan kita. Karena kita pimpinan suatu kantor. Akhirnya kita suruh dia, tolong antar jemput anak aku sekolah. Oh mana boleh. Gitu. Dia digaji bukan untuk ngurusi antar anak jemput sekolah. Ya kalau kita minta tolong, oke kita kasih upah misalkan. Lain dari gaji dia bulanan. Kenapa? Ini upah aku karena aku minta tolong kau. Cuma kalau kita, sudahlah aku bayar juga pakai gaji kantor juga. Nggak boleh zolim gitu dengan dia. Ya, zolim tanpa kita sadari. Kenapa kita mempekerjakan uang yang bukan tugas dia? Ya, itu tidak boleh. Nah, jadi hati-hati. Nah, Rasulullah tidak pernah aja itu. Rasulullah tidak pernah. Jadi katakan Rasulullah itu yakhitu thawbahu, kemudian yaksifu na'lahu, kadang juga terkadang menjahit sendal sendiri. Kemudian apa? Wa ya'malu ma ya'malur rijal fi buyuti, dan bekerja seperti bekerja seseorang di rumahnya. Ya masih apa yang digawekan wong cak kita? Rasulullah nggak bikin juga. Ada uang biasa nyapu di rumah, ya Rasulullah nyapu juga. Ada uang beres-beres kebun, misalnya rumahnya punya tamu juga, dia ngebun juga, beres juga. Kenapa? Karena Rasulullah itu meskipun pemimpin tapi tidak menganggap diri pemimpin kalau sudah di rumah. Sama baik. Sama baik. Jadi apa yang dilakukan Rasulullah yang biasa melakukan, Rasulullah ikut melakukan. Ini bagaimana bentuk tawadu dan bentuk tadi sayangnya dengan keluarga. Tidak merasa karena aku nih pemimpin, jadi pokoknya di rumah aku juga harus kusuruh kalau harus nurut kata-kataku. Ini otoriter. Ini yang tidak dilakukan. Ini yang bahasanya jababiroh tadi. Dikatakan fakana famakana min jababiroti rijal. Rasulullah itu bukan masuk laki-laki yang otoriter, yang sering nyuruh-nyuruh, atau kalau bahasa istilah sekarang itu patriarki. Patriarki itu ya suatu pemahaman, pandangan bahwa laki-laki ini berkuasa dan menganggap buat betina ini rendahan. Jadi disuruh-suruh be. Nah, ini tidak boleh. Betina ini dalam Islam juga tidak boleh direndahkan, tapi dimuliakan. Nah, dimuliakan cak mano? Ya tadi tidak boleh kita maksa-maksa bini kita harus begawe di rumah. Tidak. Wanita dimuliakan. Bini kita itu kewajibannya cuma untuk menyenangkan hati kita. Kalau bahasa Sunda pakai istimta. Istimta itu cak mano kita senang dengan bini kita. Ya, tapi bukan berarti kita jadikan budak. Pokoknya harus kau di rumah nyuci piring, nyuci baju, harus. Kalau tidak dimarahi, tidak boleh. Itu namanya sudah memperbudak, bukan lagi istri kita bukan jadikan budak. Nah, jadi tidak boleh. Kan kita lihat bagaimana Fatimah itu istri Sayyidina Ali. Fatimah itu begawe di rumah. Begawe di rumah. Fatimah itu. Bahkan dikatakan Fatimah itu kan tiap hari gawenya kalau masak ngadon tepung, ajin, pakai alat. Kadang sampai kalau bahasa kita kapalan, ngadon tepung tadi pakai alat itu sampai kapalan, sampai Fatimah ini akhirnya ngeluh lah, tangannya kapalan karena capek tiap hari kalau masak ngadon roti ini kan, sehingga datang ke Rasulullah, minta ya Rasulullah, wahai ayahku, aku minta kalau pacak dikasihlah pembantu, ada tak budak yang pacak bantu aku untuk masak di rumah. Ya, kenapa aku nih tangan aku sakit kapalan, tapi Rasulullah tidak ngasih pembantu. Itu tidak ngasih pembantu, tapi Rasulullah kaget dia itu ngasihkan zikir, baca ini karena itu pahala lebih besar kaget daripada kau berkhidmat dengan suamimu untuk. Jadi intinya apa? Ya, Rasulullah itu mengatakan bahwasanya ini tidak jadi kewajiban. Kalau kau nak lakukan payo, tidak juga sudah. Tapi seorang istri ya harus berusaha untuk menyenangkan hati suami. Kalau dia suaminya senang gak rumah itu bersih, berarti kita harus bersih-bersih. Niatnya bukan apa? Nyenengi hati suami. Ya itu. Jadi ini terkait konteks-konteks seperti itu. Jadi intinya Rasulullah seperti itu berusaha untuk selalu bersifat lemah lembut dengan keluarga. Meskipun seorang pemimpin, tapi Rasulullah kalau sudah di rumah seperti laki-laki umumnya. Seperti orang biasa yang kadang melakukan satu hal, apalagi untuk urusan pribadi, Rasulullah nggak bikin dewe. Tidak nyuruh. Tidak termasuk orang yang dikatakan otoriter jababiroh, yang sering memaksa, yang sering memerintah. Jadi ini sedikit yang bisa kita bahas. Insya Allah pembahasan berikutnya sama.
kasih sayang Nabi tapi kepada anak-anak kecil, kepada para janda, kepada orang-orang lemah, yang mana itu pun lagi ada kisah-kisah bagaimana Rasulullah itu sayang dengan mereka. Ini tadi kesempurnaan sifat kasih sayangnya Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan apa yang sangat bermanfaat bisa menjadi pengingat bagi kita, bisa kita amalkan apa-apa yang menjadi sifat akhlak daripada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tutup dengan baca doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad amma ba'du. Jemaah salat Isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bihudrikum fil masjid Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikromo Palembang. Hari ini Selasa malam Rabu 7 Juli 2026 Masehi atau bersamaan 23 Muharram 1448 Hijriah. Mari kita bersama melaksanakan sholat Isya berjamaah. Adapun selaku petugas pada hari ini, azan telah dikumandangkan oleh Al-Ustadz Ki Agus Fajri Hatta SPDI dan sholat akan diimami oleh Al-Ustadz Ki Agus Rasid Siddiq SAG Halafiz. Untuk ketertiban dan kenyamanan beribadah, jemaah diharapkan untuk tidak mengaktifkan handphonenya dan barang-barang milik jemaah harap dijaga sendiri atau dititipkan pada tempat yang telah kami sediakan. Dan kami himbau kepada para jemaah untuk berniat itikaf ketika memasuki masjid serta dapat mengikuti rangkaian zikir dan doa setelah sholat bersama imam sampai selesai. Demikianlah harap dimaklumi. Atas perhatiannya, kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikromo Palembang mengucapkan terima kasih. Selamat menunaikan sholat Isya berjamaah. Semoga Allah SWT menerima rangkaian ibadah kita. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقامها الله أدمها ما دامت السماوات والأرض. سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك بسمك وصلي على شيء وركعة مستقيم. الله أكبر. الله أكبر كبيرا والله كثير. وأصبر وتواصل إني وجهت وعلى ما شرك إن صلاتي ونسك يا إمام هذا ربي أشرك وأعوذ لك أسألين أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين.
قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين
وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام، فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. إلهنا يا ربنا يا معبود، سبحان الله 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 العظيم وبحمده دائما أبدا. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. الحمد لله رب العالمين على كل حال وفي كل حال وبنعمة الله أكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أسأل الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونستعيذك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، وأنت المستعان وعليك البلاغ. اللهم أخرج من قلوبنا كل قدر للدنيا وكل محل للخلق يميل بنا إلى معصيتك أو يشغلنا عن طاعتك أو يحول بيننا وبين التحقق بمعرفتك الخاصة ومحبتك الخالصة. اللهم ارزقنا من العقول أوفارها ومن الأذهان أسفاها ومن الأعمال أزكاها ومن الأخلاق أطيبها ومن الأرزاق أجزالها ومن
ومن العافية أكملها ومن الدنيا خيرها ومن الآخرة نعيمها اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولمشايخنا ولمعلمنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم